Kanse de aytayın. Jolga çıgardan murun gelinçegim orup kaldı. Bayınsaga barıp taşadım. Boyunda var ele. Böyle tilege karşı çarşap kalıptır. Taşlap geldim. Köz aldımda ayakta güyütüm. Biroq bu yakta olsa gelecek ümitim var üçün geldim. Ben güyüp pişip geldim. Can dünyam talkalanıp gelsem de ata-enemden ulu olgan ustatlar şu yerde söyle otursa kevring telefon çıkıp oturganını görüp can dünyam geyip ketken üçün ayla çok macbur söyledim. Hormatlı ballar. Kelgilanda biraz söyleşeyin. Abraham Lincoln'in canına bir bala gelet da atenesinden Cumuş berin mağa dev aytardan murun atenesinden maqtanıp söyleydi. Atam batır bolgan, atam balban bolgan, mekan üçün kızmat kılıp şunday ölüp ketkende batırlança maqtanıp söyleyip ayağında mağa cumuş beriniz dedi. Abraham Lincoln tigi balaga qarap balam, sen mağa kartoşkanı istedi odasın. Antkeni kartoşkanın da jey turgan paydalı tarafı жердин астына көмүлгөн, жердин üstünde jey turgan жарактуу эч нерсеси жок dedi. Hormatlı balдар kızlar, kaçanga çeyin ata-enemiz jönündө maqtanıp söylөйбүz. Алар жердин астына көмүлүп кеткен болсо да, sen men özüzün ne kılıp koyduk? Babam Manas, babam Çıngiz dep söylöysüңөр da, kelgileçe bugün biz erdik jasaylı, bizden kinki muğun biz jönündө söylöp ötsün. Jok bugün biz telefon çıkıp otursak, jok bugün ilim almasak, jok bugün jalkı olup jursök. Hormatlı jaşlar, Kudayga şükür zamanda jaşap atabız. Bugün balдар atılgan tankanın oğunan oygon atkan jerimiz jok. En sonun zamanda jaşap atabız. Okup жүрgön kezimde isteyim. Ma özbekçe gapir yapman. Bazılar aytadı, sen Özbekistan'da toğulgan 6. yaşı bilasan. Ya onun için emas. Özbekistan'da töröldüm, Özbekistan'da çoğoydum, mektepte de oşol jakta büttüm. Biroq Kırgız ayıl, Kırgız mektep, Kırgız bala bakçada okudum. Men oşqa gelip özbek tilini öğrendim. Biroq bir nerseni aytayın. Uluttun jamаны болбойт. Не бывает плохого народа, а бывает плохой человек. Всё. Hormatlı jaşlar, jalpыңарга айтарым. Улутты жаман деп бөлгөндөр, алардын жан дүйнөсү өлгөндөр. Улутты жаман деп сүйлөп тургандар, аларды даан айтам, Кудай ургандар. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан bir hadis айтам сиздерге. Emne üçün ayt atam? Hormatlı jaşlar, keliңizdер. Bugün meken suyu imandan, hubbul vatan minal iman. Ana la arif lugatel arabiyya. Men Arapça söyley albayım. Biroq bir nersen aytayın. Kança til bilsen oşança dil bilesin. Bugün kerekli malumatın barın başka yerden alıp atam. Barılardan soranam. Keliңizdер, hormatlı studentler, okup жүрgön кезибизде kıyınaldık. Geyde tamaşa var. Atam Baykuş bir İdris maldı okutam dep bir yılda 4-5 maldı satıp geldi. Ne deysin buğa? Hormatlı jaşlar, kelgile seni okutam dep ata-enең kança kıyınalıp jaşadı. Bilesin be? Men student kezim men sizlerge söylep bereyин. Bugün studentler jinalıpsızlar, anda okuңuzlar. Student kezim. Keçeginde Koreyaga bardım. Түштүк Koreyanın kitapxanasına girsem, kitapxanasında uşunday жазып koyuptur. Today's reader, tomorrow's leader. Bugünkü okurman, ertenki başkaruçu dep жазып oturat. Bugünkü internet çukugan, ertenki gördü çukugan jalkoo dep aytkım kelet. Hormatlı jaşlar, keliңiздер, özübüzgө özübüz gözübüz kazbaylı. Hormatlı jaşlar, bir günde bazarga barıp kiyim alasın. Kitepke akça desek akçam жоқ deysin. Kitepke akçaң жоқ. 300 somduk kitepke akçaң жоқ. Biroq kolundağı telefondun bası 13.000 som. Hormatlı jaşlar, telefon üçün akça var, ilim üçün akça жоқ. Bazar üçün akça var, ilim üçün akça жоқ. Kiyim üçün akça var, ilim üçün akça жоқ. Kitep üçün akça жоқ, biroq piket üçün köçödögü tentimey oyun gülkü veçir üçün Zalataya Seredina başka şerele üçün akça var. Hormatlı jaşlar, jalpыңардан soranam. Keliңiздер, ar biriңdin ata-enең mono жерге bir ile şart menen jönöttü. Balam, kızım jakşı okup gel. Başka şart koygan жоқ. Je barбы bирөө жарымды. Balam, kızım üniversitetke barıp bирөөнүн çukup akçaсын urdap gel degen. Eç kimge şart koygan жоқ. Ata-enemiz bizge bir ile şart koydu. Jakşı oku degen şart koydu. Bir şart atkarbay turup ata-enemizge 1000 şart koyduk. Mınan alıp berbeseң kılbayım, mınan alıp berbeseң barmayım, mınan alıp berbeseң ne? Sen kimsin sen? Hormatlılar, keliңiздер. Bir tapsa balası atasına bak konot degen gep var. Ata-enеңердин el karagan yüzün jeri karatpaңыздар. Jön ele günde ötkörörbeңiздер. Keliңiздер, men sözümdü ulayntayın. Amerikalık James degen bir dostum barla. On that time I was a student. Once upon a time I was coming back from market and I was just visited my friend because his house was near to the market.
Америкалык Джеймс деген досым бар эле. Базардан кайтып атып Джеймсти бир зиярат кылып коеюн дедим. Ар бириңер сабак алгыла, кулак салгыла. Кирдим, эшигин каккыладым. I'm knocking his door and suddenly there was a noise from inside the room. Who is that? Kim деп ичкериден үн келди. Мен Идрисмин, Джеймс, мен досуңмун десем, эшикти кичине ачты да, мени карап, саатын карап, Идрис, did I invite you? Do we have the meeting on this time? Мен сени чакырдымбы деди да. Эй, жаман обидно болду магачы. Досум деп үйүнө барсаң, эшигин кичине ачтырып, кел дешо, кандай дешо, мен сени чакырдымбы? Ушул учурда жолугушубуз бар беле деди. Жаман капа болдум. Анан айттым, адатпыз да, биз эмне кылайын? No, I just visited you because I'm your friend. Анан биздин менталитетти түшүндү да, макул, кир деди. Идрис, I give you only 10 minutes, come and sit down деди. 10 мүнөт берди, 10 мүнөт. Кирдим, отурам, 10 мүнөттө өзү кухняда идишагын тарактатыр. Мен жаман оюмда мага чаяп келет окшойт депмин. Каякта? Андай эмес. Көрсө рюкзагына жолдо жей турган тамагын даярдап атыптыр. Ар бир нерсе план менен. Джеймс мага план менен жашашты үйрөттү. 10 мүнөттөн кийин дагы эмне деп коет кухняда? Speak aloud, I'm listening to you. Катуураак сүйлөйөр, угатам сени. Баланы сүйлөгүң келеби? 10 мүнөт 10 сааттай өтүп кетти мага. Жаман обидно болду. Я там сижу, жду пока, когда придет Джеймс. Он подошел ко мне и говорит, окей, time is up, давай уходим. Шундай турдум, экинчи келбейм сениңе дедим го. Бирок Джеймс мага убакыт менен, план менен жашашты үйрөттү. Урматтуулар, сен бүгүн эртең экзамениң бар. Сабак кылып эми отурсаңчы, эшиктен досуң "О" десе, кандай азыр план сыланыңыр ойнойсуң, таштап кетип кала бересиң сенчи. Урматтуулар, план менен жашап, план менен ар бир нерсени өзүңө отчет берип кабыл алууну үйрөн.